Dula maralong IPHLC Ratcharia song atum mai kang nia hudon pharohini susi BJP Congress lapen ASDC atum kachipa ogdun Kedam tangjang mini phai kre troksiar ni burai inkia rong arat IPHLC long kachipa ogdun aputak phirang kia mai kang ni Bohak bihu pen pachi tonsi asa mangkang pihir jurasong pen artan kan trokep sise tuma phankar chodang KATV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo birta do an angton pen arjusuna Kedam tangjang mini phai kre sirkep arni dola maralong all party hills leader conference ratcharia song atuma hin pen MP kiling hujje ai kathar ke hai vekje aphanpura vote kirek amai padupon bangso vote kirek amai long Congress BJP lapen ASCC rat atum mithang asong che utikangsi IPHLC ratcharia song along chingbe dun ringti Maya long IPHLC ratcharia song along kachingbe dun rat pen ganinje pon atengke neli tum IPHLC along kachingbe dun laki tangka long li puchini pami setami tangka leki thekali khai lapen long richerai kom nangji pusi IPHLC along kidun BJP atum ke dam tanga pora hut inglong asopan kopi lo ki klem pila pen ke wangji arni kopi simanji mala ke non pensi theklong daklo lasi BJP along dodun verte khai ki virlo puchichini pame pensi IPHLC along kidun lo pusi ningje pon ringti तुमसी दोला दाग दोलमरा के बीजेपी तुमसी दोलमरा के वांचिंग तुलमदी ते सो दाग अन कान निफाना ले दे केंते नांग ले दे पो Jadi IPHLC long nang dunte dali panang lagi pukutnya ningi thetong nang lagi इनिंग थे अबे मुठे कारबी खाय इंगलोंग सो खाय फान नीचिंग होन जोनी सिनी के वांग चो nifa long nang ji pon लोंग ने दे अबे निफान नॉन इलेक्शन तंका पैसा नang पिtu nang ने lagi kalbirat solang do arat do an jami thek prong lo non BJP kedam tang kopi pisi ki klema kalbirat tum kopi pisi ki poma lasi non ki wang jilang kopi pisi ki polang ma ke thek tang sa lo pot lasi ining sing samuni dalo la pente ithe bang ke kedam tang ko ani elitum kalbi anglong pen ka chotoi dun MP thek muchot ka vedera joini si elitum la so ki phui nang lo lasi non bang ke thom a candidate do Congress pen candidate pusitame alang li phanta ningkan ko an ni dam tang ta ki thol ki dok ki phik ki ho chumat long tang lo la si pa hai sitame ki dam tang ason lo claim ji la pen de non amar sing ti so sitame la ke langram bote hala hoden sing be alon rek ta velo la se la bang thom pen invite et pen inut talented hek muchot ri muchot la pen ta rada phan a hok alam nang ki than thek ke la ji ai ka thang velo la si non ni li tum ki bang de ke li lo along kapre ki du akal bitum an sitame wang la pasonte non ki hai ji dok dok apol litum rajong si chitodun luk lo pute ki hai ji ke dakse joy ke pro nali to Nilitum along non amandang kidun laki don pharohini susi lasi alang litum ke wang pen IPHLC pen si ke hai bang ke ning theklong athe BJP atum bang ke inglong aso phan ki pawir lok je phansi ke claim lo pusi coursing timung pen ning je pon Pini dan kon sila da nang tung long BJP Congress pen nang jon don lo ka si tham pini nitulona jon ke don pharohini rahini family la pen BJP kyong nai BJP pen la pen Congress pen do kapre ka party SCC ke dake avelu puselang tum nang pachini don lo paselang litum pen ke wang bang ningarong pigla pen IPHLC ke hai bang ke akeli chuan lo non bang ke la nang deng sinang le thurok lo la si non e phong bang ke BJP tum da kere mange pare prat pu pusini li non pini ma se theklong dak lo angke BJP tum haide lo tang te si da chopilong le lo mondir la somta ardom long le pok an ho a hok lo ka bil da do nilia bil bang non mang mobile long do hede nil nang tum hanang pidet po affidavit nang to nang pidet po hala so bil jong se ke pas lo putang da ke Christian ta ala so heling bang claim long le lo kar bitum ta se chor kilong le se chor kile putang de tum ke so de ajo philo so de lo putang de se pilo ke chak do yi komane long le ga frame do ji thok pine ke ngachi wung thok pine ga frame do hala hai de tum claim long le lo lage tum de ga aron kimi tum claim long le lo heling pohor mo lang tum ga do chin mati di la sila bang soron mang tum han fere memi le bang ke la si BJP tum mang ke la ke kai ke ta la ke constitution against lok si ke dam lo la pen la inglong aso tum han ke pawir ya kam lok si claim lang tum mang ke During Ben Thompson Terang KTV News Kedam tangjang miponi phai kre sirke parni la khain ko trok dor bagori MSC constituency angkang aparang sali PS atum pen pherang kya mai kang ni
Pherangki amai long upper rang sali PS BJP mai phujem sonteron chunbang borsing rong hang rap chunbang long kiram hanse pencheng lok upper rang sali PS BJP claim bang photum chitong dun Kedam tangjang mini phai kru chok siar ni upper rang sali PS angkang burang tiarong arada tum EPHL sia song along khaching bedun hut kalili kalang lang alam the burang tiarong basapi pen pherangki atuma thainu ningje dun tabaret lakya hok kali kusi ningje pon amlo la ni tum campaign ke mayok tadam ni pot ni tum pen bang party hoi pen la kaching ki waji phan bang ke ni tum ko apol tik thulap lo da salang ni tum pen ji tu kiningje ke chok che tum pen kadu berong chepang room si uthot kaching waji phan bang ke pinap bang bon ni tum kadu we ching wai dampo la pen ke chok che ke le am da che alang tum mi thang ta tuwe awar phun pen ching kilong rai tum ke la tum si chekubir ji polam do da salang tum inut bahani nang chekubir lo la pen Apisi lah bangke, hala Richard Dogby, asat wat pilap di bangke, alang litum si daitu jeni, mo komane si arong tor pidam pet, si mo alang tum kes porok pinggir pulun dah ni tum daitu enun tekte, lake burang kia sor alang litum si daitu jeni pusini tum la bangke putih lo. Kau suka dengan fikir bangke, don siapa kom pusipu, sikane adon binyong bangke, don kre piret, don kre piret. Apa sih laki ahok kali laki ilitum cini lo laki akado kawe la nilitum apias angkang along rong sirket do lasi rong sirket bang bong pen irong pen don ko ando make la nilitum nong hisab do mati asi alang tum hala aning wesi jitu news along jitu ke thando na mangke don plike bra ke thom do sitame laki ahok kali amunia tum bang laki lah hello ho amunia to bang si ke don kre hini tutela don bang ke di kame la tum electoral long itu amen ke do tang bang ke don bang son kera hini Rongara do ana tum sita mia don tina sar pimara tum ta uruna doi ta chiklo jon wang ta long ver la pen an parta to war sita mi selam pi pon lap lo puta ningje pon rinti ke kang dong sa ho ahut pen bang ke election bang ha puri lo ke hala pu se apias puri lo ke ba non peneng mangke aparong salilong se puri la pusona khaksi ni litu mani sita ni tungge mi sen mi et nai bo kai teng song khaksi ni tung chi humri dam si ani secretary pen ni litum dam si urondo scheme da hopine ke long nai ya sik anta long do ni ong dung rak ke litum long lap nai pu pen ni tung kama tha joi ni tum non na form ko te ni tum phir ap pilap se lang litum han bp ka Tang ne burang kia sor kamatha bangke non bangke nong no nili tum phanang yo bangke laso bangke arong masih reject that poni tungke Diring pen Thompson terang KTV News Kedam tang asengkan ahut bohak bihu pen pacheton se samangkang pi hirjura song atum pen voreng ki claim ki jutang artaning kan trokep susia tumaphan man peng ben karcho sideng pon bomlo Lason thot si pining le thot ta me di fuaro atum pen se patir pi pon si bank kep susia bang phu bang pia tumaphan abohalong an hum ridam si RD doklong pen archupon Alang litum pen kapachini pon tengki nili labang so man peng pen karchupon laki artaning kan trokep pen abad abang phu bang pia tumaphan si archupon lo Anparta artaninkan trokep pen abad abang pustami alang litum laninkan trokep teng plia prang ko pini khaya phan mati rada phan isi ke misena sai ke claim pi pon donang ji lapen voreng abar sai pen ke claim kang tona tuma phan se archu pon chot posi klardak pen pachini pon আমার পরম্পরা বহাগৰ বিহুত আমি জ্যেষ্ঠজনক প্ৰণাম কৰোঁ কনিষ্ঠক আমি আশীৰ্বাদ দিওঁ সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কবি সন্মিলনীয়ে যিটো পদক্ষেপ হাতত লৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ আদৰণীয় হৈছে আমি ভাবোঁ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই এই এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকলৈ আন্তৰিকতাৰে আগবাঢ়ি আহিব আৰু কবিতাটো মানুহৰ হৃদয়ৰ বস্তু কবিতা কেতিয়াও হেৰাই নাযায় আৰু অসমখন কবিতাৰেই দেশ আমাৰ সকলো সময়তে কবিতাই থাকে আমাৰ বিয়ানাম বিহুনাম বনগীত নিচুকনি গীত আনকি সকলো সময়তে ধান খুন্দাৰো আমাৰ গান আছে চিকাৰ কৰাৰো আমাৰ গান আছে আনকি আমাৰ নাঙেলি গীত বা গৰখীয়া বিহুৰ নিচিনা কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰো গীত আছে গতিকে ইমান গীত আৰু কবিতাৰে ভৰপূৰ দেশ এখনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কবিতা ভাল পাব এইটো খুব স্বাভাৱিক কথা গতিকে অনেকৰ গছে বনে লুকাই থকা কবিতাখিনি আমাৰ মাজলৈ আহিব আমি সকলোৱে এই কবিতাখিনি শুনিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আমাৰ মনৰ মাজত থকা কবি প্ৰাণটোৱে আমাৰ দেশখনক নিশ্চয় সুস্থিৰ কৰি ৰাখিব এই মুহূৰ্তত তোমালোক সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক মৰম অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সকলো নতুনলৈকে মোৰ আশীৰ্বাদ যে আমি সকলোৱে খুব ভালেৰে থাকোঁ নতুন বহাগটো আমাৰ কাৰণে ভাল হৈ আৰু আমাৰ সকলোৰে মনত এটা কবি মন
অনবৰতে উজ্জীৱিত হৈ থাকক ধন্যবাদ আজি আমি সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী বহাগী বৰণৰ এই কাৰ্যসূচীক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে আহি আমাৰে শাখাৰ উপসভানেত্ৰী গীতা বৰা বাইদেউৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু 60ৰ ঊৰ্ধৰ যিসকল বয়সীয়ান ব্যক্তিক বহাগী বৰণ জনোৱাৰ যি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপকে লৈ আমি বাইদেউক আজি এখন ফুলাম গামোচাৰে বৰণ কৰিলোঁ আৰু তাক লৈ আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ এই পদক্ষেপে যাতে আমাক সমাজৰ বাবে কবিতাক মানুহৰ হৃদয়ৰ সম্পদ কৰি তোলাত অনুপ্ৰাণিত কৰে বা কৰি Harsing Ronghang report KTV News Kedamtang jang mini phai kresir kep arni dolamara long all party hills leader conference rotcharia song atumai hinpen MP kiliga hujje ai kathar ke hai vekje aphanpura vote kerek amai padupon bangso vote kerek amai long congress BJP lapen ASCC rat atum mithang song che utekangsi APHLC rotcharia song long chingbe dun ringti Maya long APHLC rotcharia song along ka chingbe dun rat pen ganing je pon atengke neli tum APHLC long ka chingbe dun lake tangka long le puchini pami setami tangka leke thekali khai lapen long richerai kom nang ji pusi APHLC long kidun BJP tum ke dam tanga pora hut inglong asopan ko pilo ki klem pila pen ke wang jiar ni ko pisi manji mala ke non pensi theklong daklo lasi BJP long dodun verte khai ki virlo puchini pame pensi APHLC long kidun do pusi ningje pon ringti tumsi dola dak dolomra ke BJP tumsi dolomra ke wancing tulmadi te so dak an kan ni fanang lai dak kente nang lai dar po ada efisiensi long nang lidunte dali panang lagi pukupinnya ningi thetong nang lagi ini the ave muthe karbi khai inglong so khai fan ni ching hon joni sini ke wang cho ni fa long nang ji long nei de ave ni fan non election ni tangka poisa nang pitu nang nei lagi kalbirat solang do arat do an jami thek prong lo non BJP kedam tang kopi PC ki claim ma kalbirat tum kopi PC ki poma lasi non gi wang ji lang kopi PC ki polang ma ke thek tang sa lo pot lasi ining sing samuni de lo la pente ithe bang ke kedam tang ko ani elitum kalbi anglong pen ka chotoi dun MP thek muchot ka videra joini si elitum la so ki phui nang lo lasi non bang ke thom a candidate do Congress pen candidate pusitame alang li phanta ningan ko an ni dam tang ta ki thol ki dok ki phik ki ho chumat long tang lo la si pa hai sitame ki dam tang ason lo claim ji la pen de non amal sing ti so sitame la ke langram bote hala hoden sing be alon rik ta belo la se la bang thom pen ingwai et pen inut talented hek muchot ri muchot la pen ta rada phan a khok alam nang ki than thek ke la ji ai ka thang belo la si non ni li tung ki bang de ke li lo long ka prek ki du akal bi tum an sitame wang la pasonte non ki hai ji dok dok apol li tum rajong si chito dun luk lo pute ki hai ji ke dak se joy ke pro nali to Dili tum along non amandang ki dun lake don pharu hini se lasi alang li tum ke wang pen APHLC pen si ke hai bang ke ning theklong athe BJP tum bang ke inglong aso phan ki pawir lok je phan si ke claim lo pusi coursing timung pen ning je pon Pini dan kon sila da nami tumlong BJP Congress pe nang jon don lo pra si tham pini nitulona jon ke don pharu hini rahini family la pen BJP kyong nai BJP pen la pen Congress pen do kapre ka party ACC ke dake avelo puselang tum nang pachini don lo paselang le tum pen ke wang bang ningarong pigla pen APHLC ke hai bang ke akele chuan lo non bang ke la nang deng sinang le thurok lo la si non e phong bang ke BJP tum da kere mange pare prat pu pusini li non pini ma se theklong dak lo Tangte BJP tum haide lo tangte si da chok pilong le lo mondir la somta ardom long le puk an hok a hok lo ka bil da do nila bil bang non mang mobile long do hede nil nang tum hanang pidet po affidavit nang to nang pidet po hala so bil jong se ke pas lo putang da ke Christian ta ala so heling bang claim long le lo kar bitum ta se chor kilong le se chor kile putang de tum ke so de ajo philo so de lo putang de se pilo ke chak do yi komane long le ga ferem do ji tho kopine ke ngachi wung tho pine ga ferem do hala hai de tum claim long le lo lage tum de ga aron kimi tum claim long le lo heling pohon mo lang tum na ga do chin mati di la si la bang soron mang tum han fere mimi le bang ke la si BJP tum mang ke la ke kai ke ta la ke constitution against lok si ke dam lo la pen la inglong aso tum han ke pawir ya kam lok si claim lang tum mang ke During Ben Thompson Terang KTV News
Kedam tangjang miponi phai krisir kepar nila khain kore trok dwar bagori MSC constituency angkang upper rangsali PS atumpen pherangkia mai kangni pherangkia mai long upper rangsali PS BJP mai phujem sonteron chunbang borsing ronghang rapchun banglong kiram hanse pencheng lok upper rangsali PS BJP klembang photum chitong dun Kedam tangjang mini phai kre trok siar ni upper rangsali PS angkang burang tiarong aradatum EPHL sia song along khaching bedun hut kalili kalang lang alam the burang tiarong basapi pen pherangkia tumathenu ningje dun tabaret lakya hok kali kusi ningje pon amlo la ni tum campaign ke majok tadam ye pot ni tum pen bang party hoi pen la kaching ki waji phan bang ke ni tum ko apor thik thulap lo da salang ni tum pen ji tu kiningje ke chok che tum pen kadu we rong chapang room si uthot kaching waji phan bang ke pinap bang bon ni tum kadu we ching wai dampo la pen ke chok che ke le am ta che alang tum mi thang ta tuwe awar phun pen ching kilo trai tum ke la tum si chekubir ji polam do da salang tum inut bahani nang chekubir lo la pen apisi lam bang ke hala Richard Dogby asat wat pilap di bangke alang litum si dai tu cheni mo komane se arong to pidam pet si mo alang tung kes forok sini pulun dai la ni tum dai tu enun tekte la ke burang ki sor alang litum si dai tu cheni pusini tum la bangke puchiblo au su ko so ki tia bangke don tia pra kom pu sikane adon ginyong bangke don kre pire ase don kre pire aposi lake ahok kali lake ilitum chini lo lake akado gawe la nilitum PS angkang along rong sirkep do lasi rong sirkep bang bong pen irong pen don ko ando make la nilitum nong sabdo mati asi alang tum hala aning wesi jitu news along jitu ke thando na mangke don plikep ra ke thom do sitame lake ahok kali amunia tum bang lake 32 la hello ho amunia to bangsi ke don kre hini tutela don bang ke di kamela tum electoral long itu amen ke do tang bang ke don bang thon kera hini Rongara do ana tum sitamia don tina sar pimara tum ta urun doi ta chikro jon wang ta long wer la pen an parta to war sitami selam pipon lap lo puta ningje pon rinti ke kang dong sa ho ahut pen bang ke election bang ha puri lo ke hala pu se PS puri lo ke ba non peneng mangke aparong salilong se puri la pusona taxi ni litu mani sita ni tungge mi sen mi et nai bo kai teng song taxi ni tung chi humri dam si ani secretary pen ni litum dam si urondo scheme da hopine ke long nai ya sik anta long do ni ong dung rat ke litum long lap nai pu pen ni tung kama tha yo ni tum non form ko te ni tum phir up pilap se lang litum han bp ka tang ne burang kia sor kama tha bangke non bangke nong no nili tum phanang yo bangke la so bangke arong masti reject that poni tungke Diring pen Thompson terang KTV News Kedam tang asengkan ahut bohak bihu pen pacheton se samangkang pi hirjura song atum pen voreng ki claim ki jutang artaning kan trokep susia tumaphan man peng pen karcho sideng pon bomlo Lason thot si pining le thot ta me difu aro atum pen se patir pi pon si bank kep susia bang phu bang pia tumaphan abohalong an hum ridam si RD doklong pen archupon Alang litum pen kapachini pon tengki nili le bang so man peng pen karchupon laki artaning kan trokep pen abada bang phu bang pia tumaphan si archupon lo Anparta artaning kan trokep pen abada bang pustami alang litum laning kan trokep teng plia prang ko pini khaya phan mati rada phan isi ke misena sai ke claim pi pon dunang ji la pen voreng abar sai pen ke claim kang tona tuma phan si archupon chot pusi klardak pen pachini pon আমাৰ পৰম্পৰা বহাগৰ বিহুত আমি জ্যেষ্ঠজনক প্ৰণাম কৰোঁ কনিষ্ঠক আমি আশীৰ্বাদ দিওঁ সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কবি সন্মিলনীয়ে যিটো পদক্ষেপ হাতত লৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ আদৰণীয় হৈছে আমি ভাবোঁ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই এই এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকলৈ আন্তৰিকতাৰে আগবাঢ়ি আহিব আৰু কবিতাটো মানুহৰ হৃদয়ৰ বস্তু কবিতা কেতিয়াও হেৰাই নাযায় আৰু অসমখন কবিতাৰেই দেশ আমাৰ সকলো সময়তে কবিতাই থাকে আমাৰ বিয়ানাম বিহুনাম বনগীত নিচুকনি গীত আনকি সকলো সময়তে ধান খুন্দাৰো আমাৰ গান আছে চিকাৰ কৰাৰো আমাৰ গান আছে আনকি আমাৰ নাঙেলি গীত বা গৰখীয়া বিহুৰ নিচিনা কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰো গীত আছে গতিকে ইমান গীত আৰু কবিতাৰে ভৰপূৰ দেশ এখনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কবিতা ভাল পাব এইটো খুব স্বাভাৱিক কথা গতিকে অনেবৰত গছে বনে লুকাই থকা কবিতাখিনি আমাৰ মাজলৈ আহিব আমি সকলোৱে এই কবিতাখিনি শুনিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আমাৰ মনৰ মাজত থকা কবি প্ৰাণটোৱে আমাৰ দেশখনক নিশ্চয় সুস্থিৰ কৰি ৰাখিব এই মুহূৰ্তত তোমালোক সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক মৰম অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু
সকলো নতুনলৈকে মোৰ আশীৰ্বাদ যে আমি সকলোৱে খুব ভালেৰে থাকোঁ, নতুন বহাগটো আমাৰ কাৰণে ভাল হৈ আৰু আমাৰ সকলোৰে মনত এটা কবি মন অনবৰতে উজ্জীৱিত হৈ থাকক। ধন্যবাদ। আজি আমি সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী বহাগী বৰণৰ এই কাৰ্যসূচীক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে আহি আমাৰে শাখাৰ উপসভানেত্ৰী গীতা বৰা বাইদেউৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু 60ৰ ঊৰ্ধৰ যিসকল বয়সীয়ান ব্যক্তিক বহাগী বৰণ জনোৱাৰ যি পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপকে লৈ আমি বাইদেউক আজি এখন ফুলাম গামোচাৰে বৰণ কৰিলোঁ আৰু তাক লৈ আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ এই পদক্ষেপে যাতে আমাক সমাজৰ বাবে কবিতাক মানুহৰ হৃদয়ৰ সম্পদ কৰি তোলাত অনুপ্ৰাণিত কৰে বা কৰি। Harsing Ronghang report, KTV News. Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo, Domi Thakme Kardom.